EPK thấy thay mấy cái EPK if STO smile smile new bảo viết smile new tớ pan viết select cho bảo viết mình smile new chấm bài select nhé ở chấm bài xong tớ khi mơ upload bà là cú than bằng cái report bàn tớ khi chốt trong project tao khơi cái này Control CA của bán tao khi làm việc của bạn rồi sân ba mình sân tao luôn click liêm màu liêm sân là cố bị dữ bà click tới chúng ta mua nhật ti nó bàn luôn nào bà anh ấy ở ai có không bàn này cứ tầm ná ca bao mà xin bà mà sân tao lướn màu liêm hay không phải là gấu kẹt bán đâu nên đây funding bàn kẹt ngay là sao mà sân bị dữ bà sao mà sân dữ chăng ạ thì mà đấy report tao khơi miếng bầy Crystal report visa mà sân đó kia chúng ta chỉ biết được kia mình cái report đây á bà mau pi mà sân này bà ôm pra Crystal report ôm pra visa studio bỏ đi đó à lấy công kho bà ôm mìnhประมาณmình thay gọt kho thì xong cho Crystal report rồi sân ba mà sân bà ôm mình Crystal report chúng ta chỉ bằng hai mình đấy choให้ขึ้น visa sân hay cầm ăn ok đại mua visa sân pi hàng cám cứ bong xì sạp đây mình sạp lớn cứ Crystal report đây installចូលthì còn install với bộ mình install Crystal report anh đang bao nhiêu chẳng cho kia Crystal report này cứ Crystal report pi do mày nè chứ là của Pravita C cứ Crystal và COP Crystal report do nữa là do person bao ôn trong tờ xe công lạc nông nghi vô lưỡi lưỡi ôn prai lưỡi lưỡi tới đặc biệt là nông như ai tờ xe cốt được những bàn Osman á chúng ta visa mà rồi bà du được chấp asylum dân ổn bà là của đăng thế du được chấp asylum dân ổn bao là cú của nơi nông này màu mai đâu màu có đăng tha report miền lệ cái này cái thằng master report nâng master detail report master report bên thang rồi po mình đó cứ bằng hai tại mùi đó bây master detail miền muối miền tràn men on chương report mình ní cứ là của pra blank report pro với chỉ master report trước có vô blank report mà nó nè vô blank nó hay ok tới po nâng bàn blank report mùi admin này còn vô blank report nó bàn này có ban report mỗi cứ blank report đây mình mà block pi block bay block cùng block ram block khơi ra bằng này hết trong học này top lên là set nơi slide mười là cũ ông tập đang hai tha report header chỉ tu tới cái đại thì đã ở vậy để cao lang tay một đòn cốt nơi lơ report năng mình tha report năng miên trang tầm po rồi còn miên tay mũi túm tầm po chỉ tu tới report header cây trang para logo របស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រោះអាហ្នឹងมันគាត់ថា report ប្រហែលតំពតគឺ print តែម្ដងគត់មួយចុះ page header បងប្អូនដាក់ព័ត៌មានទាំងឡាយណាក្នុងវាបើ report ហ្នឹងមានច្រើនស្លាកអញ្ចឹងមិនតែវាត្រូវបោះច្រើនស្លាកដែរចុះ detail តើតែក្នុងករណីយើងប្រើ master detail បានយើងប្រើវាអញ្ចឹងសម្រាប់ report នេះអត់ទាន់មាននិយាយអញ្ចឹង skip ចោលសិនbộ tôi chỉ dễ gặp bao anh ta thử mày này cho sẽ cái report footer đôi bịa sen chiu ấy nắng anh đang cắt mặt đòn cột chân như prang người ta report footer cho page footer như tôi thấy cái pra chấm tụm po lấy tụm po trong cái report với mình buôn pra tụm po về tụm po thì mua thì pi thì bây giờ buôn thì prang chân sầm rạp bao là cũ vì khai bắt dưng anh mình sai tụm po cả thì vì cái tôi po bong lôi mình mắn vì cái bắt mình tầm môi cốt chân ọt miền đi chân là cũng pra tập pi cốt report header hay là page header on năng tha report về đập on load máu vì ao tụm hôm on chưa được đôi tọt nghe thua cá thằng vượt đấy on cho nông Crystal report này chẳng học nè Crystal report hay on vô design cho page setup đốt vượt đá tọt nè viết đừng lúc trang mà lâu ấy bà ôn năng tha cả đá bây giờ ôn bong lôi vô
hai ban cái đá màu nó là đang thay cái đá cái hai b file thấy à cái bắt đây dân print cái b file ní bao mơ b file mình b file xong tôi a file bà ní a file cái đá a file nó cái đá bên nào cái đá a4 chạy chỉ pi cái bắt chứ giờ cái bắt bong lấy pi không cho cái mất bong tờ a4 này có nhau mất không cho cái bong tờ a4 ok xong sẽ đạt mình mang cốt mà sân tập miền này mà sân khác tôi học cho printer tập hết a5 chốt ăn miền chăng nick hoàng chỉ xem ho lên bao dọc mùi ná dọc từ bao mới nè khi tầm hôm với má nè bao khi tầm hôm với anh nè để con pin cho kia đó bấm khi a4 hai cái pin đã to cái mất hay là a4 quá bơm chưa tôi pin bên nào để con hay báo nó hay là có đại to hay pin đang mở hay là đại A4 nam mình A4 vào thì giờ A4 vào cái đại lưới A4 nó bầm bần cái điều này có đại liền đi đấy hay đại năng bị lừa bần nó bầm bần vừa cái đá nó cứ bẹt cái đá bao A4 vì ai không tên tôi cho xa vì ai không tùm hung tên tôi cho xa cái đá nó miệng gì chùm hiên đi cái đại A4 với miếng nót hòn miền đi đang viên chăm đi toán chăm bao mờ hai bao mờ cái này cái này cứ bao rớt printer bảo không còn lấy bao miền printer bao nữa tư bảo bao mình miền tế có hay tư propen là bao sẽ khâu bao anh bình chia ra print thành bàn bài print là print PDF các bạn thì còn bởi để con giờ print to PDF mấy ta bao để con chạy print đấy cái ta không phí thì để ai chăm cái này print PDF thầm đa không không thì mình dẫn print ắt miếng ắt đây cái nào tôi để con chân tha via asylum mà sân giờ PDF đấy mày khoai mày vô đi giờ PDF vô đây bao đó cái cái này machine đang làm machine cái song cái lừa cloud giờ adjust auto comfort bao đặt phần ná thì do phần năng bộ bao cho tam bao viên mày năng tôi là follow tam bao viên năng ta lớp bắt đó lớp bắt khu có bạn này chứ bây giờ adjust automatically đặt cái nát cái trên năng phải ok đấy bà nó cứ pay set up bà ông ta phải mở lực hỗ trong đặt logo muối nơi từ năng thò mà đa vì cái bắt tay mình logo này con dưới mới mình logo ấy mày không biết nó còn dừng gì đây nè cái logo á nè logo này mình men prao bọc tiệt logo nàyคือ prao print បានថាกระดาษនេះពេលដាក់ចូលគឺទទេស្អាត print ទាំងអស់តែមាន logo អត់ខ្ញុំសំខាន់នឹង print មាន logo អត់នេះឈ្មោះសាលាមែនទេធម្មតាឈ្មោះសាលាលោកឲ្យបងប្អូនកុំប្រើតិចកាលណាបងប្អូនប្រើតិចវាមើលទៅអត់ស្អាតទេបើបងប្អូនចេះណាបងណាចេះ Photoshop អូន design ទៅហើយតែជារូបភាពយើងដាក់មកអញ្ចឹងដើម្បីដាក់រូបភាពចូលទីនេះបងប្អូនមានជំរឿនតែមួយគត់គឺ right click ហើយ insert ហើយយកអីគេនេះបក picture ខាងក្រោមនេះឃើញទេបងឃើញបាទយកមកវានឹងលុបទាំងរូបភាពបងប្អូនហើយបាទបងប្អូនឆ្លាញ់រូបណាយករូបហ្នឹងទៅលោកគ្រូសុំយករូបនេះជានិមិត្តសញ្ញាហើយលោកគ្រូយក open ទៀតបងប្អូននេះនៅជាមួយម៉ៅបងប្អូនឆ្លាញ់ត្រង់ណាបងប្អូនដាក់ត្រង់ហ្នឹងទៅបាទជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូននេះលោកគ្រូបាន logo មួយឆ្លាញ់រូបណារើសរូបហ្នឹងមកដាក់មក right click លើកន្លែងណាក៏បានដែរ picture ខាងក្រោមមកបាទទេ picture បានអត់ទេហើយកុំខ្វល់រូបនេះក៏ជា sample សិនទៅសិនបងប្អូនមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទៀតបងប្អូនដាក់មកជប់ក្នុងករណីបងប្អូនអត់មានតើបងប្អូនធ្វើម៉េចធ្វើមកសរសេរទាំងអស់គ្នាមើលតើវាឃើញ toolbox ទេនៅគៀននេះឃើញអត់បត់ឃើញក្រោមឃើញឬមិនឃើញហើយបត់ឃើញទៀតចូល view ទៅនេះ toolbox ឃើញអត់ឡើយតែគុណនេះ toolbox ឃើញទៅវាឃើញលោតមកនេះ Crystal Report មាន tool 4គត់ pointer text object line object box object
text object គេប្រើសម្រាប់សរសេរអក្សរ line object ប្រើសម្រាប់គូបន្ទាត់ box object សម្រាប់គូប្រអប់ point នេះ point បាច់ឆ្ងល់ច្រើននេះ point នេះ point នេះ នេះ point គេល point នេះគឺ point ហ្នឹងនេះឃើញទេអញ្ចឹងស្រួលអា tool មានតែ3ទេ text line box បងអូនចង់បានអក្សរមែនទេបងអូនដាក់បែប click លើវាក៏បានបងអូនអោសក៏បានជាសិទ្ធិបងប្អូនលោកគ្រូដាក់បែប click លឿនជាងបងឃើញមកនេះលោកគ្រូដាក់ថាក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ង់លាយស្រេចបាទជាដាក់ទៅកុំសុំកុំយកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគេអសោះលោកគ្រូគាត់ដាក់ថាក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ង់លាយស្រេចអញ្ចឹងទៅតែលោកគ្រូមើលលោកគ្រូចិត្តមកខាងក្រៅអសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែរត់ទៅរាយទាំងអស់កុំខ្វល់ឲ្យដល់គ្នាវាយទៅឃើញត្រូវទោះបីរត់រាយក៏រត់ទៅនៅពេលដែលបងអូន print ចេញមកអត់រាយយ៉ាងទេបងអូននឹងឃើញបន្តិចទៀតនៅពេលដែលបងអូនសេកូដវានឹងបង្ហាញមកដល់គ្មានអសរាយទេចុងមកវាអត់ support ដល់ទៅខាងខ្វល់មកពីគេសារ report នេះគុណប្រើ version ប៉ុន្មាន12 13បើគាត់13នេះអត់ចេញនេះធម្មតានេះគុណដូរ font វានេះគុណដូរ font អត់នេះគុណចូលមក font អារៀលមិន font អារៀលកណា font ខ្មែរ zin ហ្មងនេះខ្មែរ OS ហ្មងនេះមកកណាគឺខ្មែរ OS ហ្មងនេះគុណដូរ font ផងនេះមកកណាគឺ font អីគេនេះខ្មែរ OS នេះគុណដាក់ font អារៀលចេញជ្រុងហើយកុំខ្វល់ចង់ font នឹង font អី font តែកុំខ្វល់សុំមើលទាំងអស់គ្នាមើលបើទាំងអស់គ្នាចង់បដូរម៉ូដ font ចង់បដូរទំហំ font សុំអស់គ្នាមើលបាទលោកគ្រូធ្វើតែម្ដងហ្នឹងទេដល់ពេលលំហាត់ក្រោយលោកគ្រូលែងពជាពេលបងប្អូនទៅហើយនេះ right click ហើយយកអីគេនេះ format object បងចង់ right click វាបង click លើវាឲ្យចំហើយបងដាក់ម៉ៅឲ្យចំហ្នឹងបាទចេញ4ជ្រុងលើវាហ្នឹងហើយ right click ទៅយក format object បងចូលមកខាង font បងឃើញ font នេះគេដូចខ្ញុំឃើញបងចូលក្នុង font ហ្នឹងទៅចូលណែបងឃើញ font អីគេនេះតែគាត់ឲ្យបដូរ font ហ្នឹងបានកណាដូរ font ដាក់អក្សរឆ្លាក់បន្តិចទៅដោយសារវាជាឈ្មោះសាលាតែគាត់ឃើញ font វាប្រហែលនេះ8 10 8 10បំពេញមកធំណាកណាអាចដូរទៅ4ទៅ10ចុះនេះស្អីគេនេះពណ៌កណាសុំដូរដាក់ពណ៌ខៀវឧទាហរណ៍ចុះបាទចុះអីគេនេះ regular មាន trade មានមិន trade មានអីហ្នឹងដូរទៅសាកទៅឲ្យអូខេមកឬក៏មកនេះបាទបានអរគ្នាបានអត់អញ្ចឹងគ្រូធ្វើការគេទៀតហើយតិចបោកទៀតទេតិចបោកបាទគ្រូ information ថា no គឺបើវាថាណាំអីគេ number បាទហើយលោកគ្រូព្រមវាទូចបន្តិចដើម្បីលោកគ្រូអោបបានអូនមើលមែនតើលោកគ្រូប្រាប់បងអូនថា font ដែលបងប្អូនឃើញនឹងបដានកែបងប្អូនហ្នឹងបែរជា font 10តែវិក័យប័ណ្ណនេះពេលដែលលោកគ្រូធ្វើជាក់ស្ដែងលោកគ្រូប្រើ font តែ8គត់បាទតែ8ទេបានអាចរត់រួចបើមិនចឹងទេរកកន្លែងដាក់បានទេវាធំកាលណា font ធំ ស៊ី space ទេគុណអញ្ចឹងបងមើលលោកគ្រូដូរ font ឲ្យទូចបន្តិចបាទលោកគ្រូដាក់10ទៅបើដាក់8ទៅទូចពេកដាក់10ទៅបាទហើយលោកគ្រូអូខេបាទរៀងទូចបន្តិចទេអស់គ្នាបងមើលបាទនេះលេខរៀងនៅសល់អីទៀតនេះគាត់ឡាបែនហ្នឹងឯណាបោះតម្លៃលេខចូលអញ្ចឹងបងមើលសំបងមើលមកទៅបាទគាត់តគូទេដូចគ្នាអីពិបាកទេបាទ copy អាហ្នឹងហ្មង
ให้พาแต่นั่งมองปันเนี่ยครับให้เราคูเอาเนี่ยเว้ยแต่ตัวเลยก็ได้อัดเว้ยให้เราคูเอาเวียดตำรำทางไหนสดามเราคูđo hàng chảo tao đang thay tách bò cái miệng bơ khơi ngó ấp khơi tê chém bò mờ là cố chấm bằng riêng bò ở trên đặt làn ở lấy muốn bằng riêng tao cái cua cái bó cái miếng tao ô tay cua tách bò bàn tao anh bó thầm lại cho bạn ô cái việc cho pro thi đấy năng pro thi miếng pro thi buôn đây là cua tơ cá prap ô mơ tí mới cứ bật thâm line style khơi đường khơi bây thành nâu cái nâu line chấm một con trong ban line ông cái việc giờ single line thế ní bao nhiêu miền dot line dash line double line mình chọn pi chọn bà paon ai tay con này bán là bên này paon tụm nề là cô vô single line bật thầm line hàng cá mang lư hàng cào chấm ông khi viết ông chấm mờ đó khơi lan nè chấm paon rồi khơi cho tới top bật thầm line máu với tôi chỉ miền left line style ông thấy được khơi nhỉ ngày đã được cùng vô single line tới và copy left line style hay ông khơi right line style thấy đúng không nhỉ vô single line tiếp và copy right line style hay ông khơi trong cái top cái top line style và bộ ông giờ bạn buôn nó từ bên line chứ ông cho ba chỉ khơi bọc buôn trùng medical man và sọt và phải sọt ngay khỏi trong rố vì giang nè cho họ cái ban top buôn này bàn tao man top mùi ta tách bọc mà đi tao men man lại mua hay nữa nè là cố xong lại mua bên tay ta thằng o mà phải report thì gì thì no vừa là thì no mà phải thà report cái tách bọc nắm number thì cố Việt Nam trang ai là của ra report của ra o bị một à hỏi không phải cua enter không phone ban mua rồi bao bà ban tách box number cho ana ca phải chạy miền nữa rồi ca copy paste rồi ca copy mấy phone cái thằng phone copy mấy tới thời phone chết copy tới phone cái thái nhưng copy mấy nhưng chết phone copy tới cố xong copy phạt nè màu nè bà cố xong free này cho crowd mình test bà cố xong ao mình crowd mình chắc là năng là cố đại viên pin mà trăm năng mòn nè lại nữa đã thăm mấy nè ca đây kì ca bà lại chai thời xây giờ so mai nè ca bà rị chai bà ca bà rị chai bà hai đợt pe tách bọc hàng cào viên nó là của ở trong nó cả đá đấy của trong nên tại một đường bà tôi là của thằng chắc ở sầm khăn tên á sầm khăn đó cái đang là cu tròn ná hay tròn à bàn của pha này nè là của giống máy bạc phích rồi đó hay pha bà ôn giống máy là từ ấy bà ban tài năng muối anh nên là nè bắt màu thì con phải nhớ chấm ca copy nắng bồn cua ta copy mà đòn mùi không copy mà đòn thằng họ bà ban bằng tí ra xa spec ôn thùng ban mùi ấy bà ban muối ok là cô copy đi một tiết Ctrl C Ctrl V đá giờ mà đại bên tâm cái gì bà trong đấy là cô đâu đại gì mùi gì cha bao nhiêu vậy nó chui trong mày này ok bây giờ cho comfort với bia p là con printer lên chạy nhà lên đòi và touch môi hả xử lý oi kì thì khác bà đấy bà prata thì khác tới chấm on cho project thay giờ add window form tới on tất cả form này đấy bà con đang thay thà pe nhưng tất cả form cứ như pra window form thay form này to cái mưa
លោកគ្រូប្រើថា FRM report view report បាទ FRM view report បងអូនដាក់ឈ្មោះឯកទៅប៉ុន្តែបងអូនដឹងខ្លួនឯងបាទហើយ form មួយនេះគឺជា form ដែលប្រើសម្រាប់ view report ទាំងអស់នៅក្នុង project មួយហ្នឹងមិនឆ្ងល់ថា project មួយហ្នឹងមាន report ប្រមាណអត់ដឹងទេដឹងតែ form នេះមានតួនាទីទៅអីគឺ view ហើយអ្នក enter ពោកមកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន form blank មួយនេះបាទ form ហ្នឹងបងអូនឆ្លាញ់ទំហំប៉ុណ្ណាក៏ឆ្លាញ់ទៅតូចប៉ុណ្ណាក៏តូចទៅធំប៉ុណ្ណាក៏ទៅតែលោកគ្រូសុំធំបន្តិចព្រោះ report លោកគ្រូបដា A4 បើមិនចឹងទេលោកគ្រូបាក់ scroll ប៉ុណ្ណឹងហើយការណាយករបស់ធំទៅ brick ក្នុងរបស់តូចយ៉ាងម៉េច scroll រហូតឯងគាត់អញ្ចឹងប្រើវា computer យើង scroll កុំទៅពិបាកបាទហើយ form មួយនេះលោកគ្រូឲ្យវានៅចំក្តារ screen តែម្ដងបាទលោកគ្រូអត់មានកែប្រពធីវាទេនៅចំក្តារ screen តែប៉ុណ្្នឹងគាត់បាទអាខាងលើនេះក៏លោកគ្រូមិនបិទតាណាក៏លោកគ្រូមិនបិទដែរឲ្យវាមានអាហ្នឹងព្រោះពេលខ្លះគេគ្រាន់តែមើលគេបិទចោលវិញ Crystal Viewer បងអូនចូលកន្លែង toolbar ឲ្យ search ទៅអស់គ្នាលឿនជាងវាយតែ Crystal មកលោតមកនេះ Crystal Report Viewer បងអូននឹងឃើញមួយរំពេចឃើញឬមិនឃើញដាក់ back click ទេ form បងអូនប៉ុណ្ណាវានឹងប៉ុណ្ណឹងស្មើនឹង form បងអូនបាទដាក់ back click ទេ form បងអូនប៉ុណ្ណាវានឹងរត់ទៅប៉ុណ្ណឹង auto បន្តិចមកឬក៏មក form កាន់តែតូចវារត់ទៅតូច form រត់ទៅធំវាធំ auto បន្តិចសូមទាំងអស់គ្នាចោតផ្ដោតអារម្មណ៍ស្ដាប់បន្តិចបងខាងលើទេខាងលើនេះគេហៅថា toolbox ខាងក្រោមនេះគេហៅថា status toolbar និង status bar អា toolbar ខាងលើនេះវាប្រើតែថាអ៊ំ print បងអូនអាច click print បងអូនអាច move ទៅមុខ move ទៅក្រោយក្នុងករណីដែល report បងអូនមានច្រើនទំព័រអញ្ចឹងគួរតែទុកវាកុំបោះវាចោលអសោះខាងក្រោម status bar នេះវាប្រាប់បងអូនថាតើបងអូនមាន report នឹងប៉ុន្មានទំព័រហើយបងអូនកំពុងទៅនៅទំព័រទីប៉ុន្មានបាទហើយនឹង zoom បងអូនគួរតែទុកវាដែរបើបងអូនដោះវាចោលក៏អត់ខុសដែរគ្រាន់តែបងអូនមិនថាតើបងអូនមានប៉ុន្មានទំព័រតែអ្វីដែលលោកគ្រូចង់ដោះចោលគឺនេះបាទនេះគេហៅថា tree group tree លោកគ្រូត្រូវការទេបងអូនคลิกលើវាហ្នឹងទៅបងអូនមើលមកកែងនេះឃើញសញ្ញាព្រួញខ្មែរទូចមួយឃើញទេបងឃើញទៅកែឈ្មោះវាជាមួយលោកគ្រូបន្តិចបោះវា original គឺ Crystal Report Viewer លោកគ្រូដាក់ថា COV បាទដាក់ឈ្មោះឡានតែម្ដងគួរមកពេលថា Crystal Report Viewer អូមិនឆ្ងល់ទេលោកគ្រូដាក់ឈ្មោះអក្សរទូចហើយអក្សរធំហ៎បាទលោកគ្រូចំណុចរបស់លោកគ្រូតែមានតូចមានធំបាទតើទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះគេដាក់ទៅបងអូនដឹងថា control ទាំងអស់ពេលដែលបងអូនប្រកាសវានៅលើ form មួយគឺវាប្រើប្រាស់បានតែលើ form ហ្នឹងទេបងអូនចង់ហៅវាទៅប្រើនៅលើ form ផ្សេងទៅអត់បានទេដើម្បីអាចហៅវាទៅលើ form ផ្សេងបានអញ្ចឹងក៏គ្នាចូលមកខាងក្រោមអុសមកខាងក្រោមមកឈ្មោះថា modifier បងអូនឃើញថា private ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែហៅថា private មិនថាម៉េចប្រើបាននៅក្នុងហ្នឹងឯងមែនទេអញ្ចឹងបងអូនចង់ប្រើជាយើងថាប្រើគ្រប់កន្លែងទេម៉េចយើងចង់កែវាទៅ public បំណងដែលលោកគ្រូប្រកាសវាជា public នេះគឺលោកគ្រូចង់ហៅទៅប្រើនៅក្នុង form DO ដល់នេះហើយណាបងអូនទាំងអស់គ្នាប្រមូលអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាបានគូសអីខ្លះនៅលើ form នេះមិញបាទបងអូនបានគូសអីខ្លះនេះនេះគេហៅគេមិញតិចអីគេតិច object តិចគេទៀត object តិច object ដើម្បីទម្លាក់តម្លៃពី form មួយទៅក្នុងតែ object បានអញ្ចឹងបងអូនត្រូវការប្រើប្រាស់ class មួយឈ្មោះថា text object ទាំងអស់គ្នាចូលក្នុង form DO event បោះពុំនេះអី event បោះពុំប៊ូតុងបោះពុំបាទប៊ូតុងបោះពុំហ្នឹងអាសាសោយគ្រូអញ្ចឹងមិនបាបប្រកាសបាទប៊ូតុងបោះពុំទាំងអស់គ្នាមើលត្រង់នេះជាមួយលោកគ្រូបន្តិចមើលត្រង់នេះបងអូនធ្វើអី clear ត្រង់នេះបងអូនធ្វើអីទៀត clear ទៀតសួរថាបើវា clear តម្លៃអស់តើវាបោះឲ្យគេកើតទេអញ្ចឹងវាបញ្ជូនតម្លៃទៅមុននឹងវា clear ឬក៏ clear បានបញ្ជូនហើយបាន clear យើងត្រូវយើងអាត់ផលហ្នឹងអញ្
ដើម្បីបោះតម្លៃទៅលើ text object មិនបានណាបងត្រូវប្រើប្រាស់ class មួយឈ្មោះថា text object នេះបងមើល text object បងមើលវាយមិន load ទេបើលោក load ទេ load បងនឹងថាតើ text object ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុង using អីគេទេបងអត់មក load ទេទៅ crystal decision crystal report dot again សុំទាំងអស់គ្នាទៅខាងលើមួយផ្លែតតើបងអូនបានដាក់ហើយនៅបាទនេះ crystal decision crystal report dot again dot engine បងអូនចាំណាថាបើបងអូនចង់ប្រើប្រាស់អាហ្នឹងបានសុំស្ដាប់បើបងអូនចង់ប្រើប្រាស់មកគាត់បានតើបងអូនមាន crystal report viewer បើអត់មាន crystal report viewer ទេអត់បានគូសវាទេប្រើបានទេបងនេះគុណបើ crystal report viewer អត់គូសអានឹងអត់លោតឲ្យទេតើតគូសបានលោតឥឡូវបាយលោតមកអត់លោតទេគុណលោតបាទ crystal design crystal report engine ហើយសូមត្រឡប់មកកន្លែងនឹងវិញទាំងអស់គ្នាប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យមូលបាទត្រង់ហ្នឹងលោកគ្រូសរសេរវារៀងបងអូនពិបាកបន្តិចសួរថានៅលើ form report របស់លោកគ្រូមិញមាន text object ប្រមាណ4ទី1លេខរៀងទី2ថ្ងៃខែទី3អតិថិជនទី4តូតាខ្វានទីទីមែនទេបងមែនអត់ទេគុណអញ្ចឹងកណាត្រូវការ object 4ដែរ NO គឺអីគេលេខរៀង date គឺអីថ្ងៃខែ class គឺអី TW គឺអីអូខេប្រកាស4ដែរដើម្បីឲ្យត្រូវគ្នាមួយហ្នឹងបាទ FRM view report លោកគ្រូត្រូវការពីនឹងមកជាមួយអាហ្នឹងដែរទើបបានអាចបោះតម្លៃចូលក្នុង report បានអញ្ចឹង COI គេមិន COPDO ដែលគេថា DO ស្មើនឹង new អីគេបាទបំណងដែលលោកគ្រូបង្កើត object មួយឈ្មោះថា DO ដែលជារបស់ class COPDO នេះបំណងលោកគ្រូឲ្យវាទាញយក crystal report viewer មិញមកប្រើតើអត់មិនបងមិនគូ crystal report មួយមែនទេមកសុំទោសដើម្បីទាញយក text object មែន crystal report viewer ទេ crystal report viewer នៅក្នុងអីគេក្នុង form មែនទេអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្កើត object មួយទៀតដែលថា FRM view អីគេមែន view report គេថា VR ស្មើនឹងអី new FRM view report តើ text object ដែលបងអូនចង់បោះហ្នឹងមានឬក៏មិនមានអញ្ចឹងបងអូនត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអីមិនគេ DO ពួកបងអូនចង់ឆែកមកថាតើនៅលើ report ហ្នឹងមាននឹងអត់មែនទេអញ្ចឹង DO ជា object របស់ខ្លះណានោះ COPDO អត់អញ្ចឹងបងអូនគូ text object 4គូលើណាគេលើ DO ហ្នឹងអត់អញ្ចឹងត្រូវប្រើប្រាស់ DO នឹងឆែកហើយអញ្ចឹងបងអូនប្រើប្រាស់ report definition dot report object នេះបងអូនចង់ទាញយក report object បងអូនត្រូវទាញតាមយ៉ាងគេ report definition តើ object ដែលបងអូនចង់ឆែកមុនគេគឺអីឈ្មោះ O អីគេ O T H D O សុំសរសេរឈ្មោះឲ្យត្រូវតើបងអូនសេខុសហើយនឹងខុសហើយខុសពីអីខុសពីណាមិនថាម៉េចគាត់ដឹងទេណាមិនថាម៉េចគ្មានចុះដល់ពេលខុសពីណាអញ្ចឹងចង់ថាតើ O T H D O ហ្នឹងមានទេនៅលើអាហ្នឹងអត់មាន NO បាទត្រឹមត្រូវអូនគឺជា compiler ដ៏ល្អដែលដឹងថាគ្រូសេខុស NO មានអត់បើមានបោះចូលបានអត់សូមបងអូនមើលដើម្បីបោះចូលមុននឹងបោះចូលបានលោកគ្រូបោះតម្លៃមក NO នេះអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវ set NO ហ្នឹងឲ្យស្មើជាមួយនេះប្រសិនបើ NO ហ្នឹងអាហ្នឹងស្មើគ្នាមានន័យថាបើ NO មានតម្លៃអាហ្នឹងក៏មានតម្លៃដែរតើអត់អញ្ចឹងបងអូនមើល NO ស្មើនឹងបើកកញ្ចក់ text object ព្រោះបងអូនកំពុងតែចង់
កំណត់ take off ចេញនៅលើ report មួយណា D អីគេ DO ដល់គេ report គេ definition ដល់គេទៀត report គេ object តើ object មួយណា OTHTNO បងអូនដឹងថាបងអូនទៅសេបែបហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងដូចមិនទេមានន័យថាបងអូន set NO នេះឲ្យស្មើជាមួយអី OTHTO វាជាស្អី NO ជាស្អីដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងទទួលវាបានទេអញ្ចឹងមានថាអាពីរហ្នឹងคล้ายជាអីហើយតែមួយបើ NO មានតម្លៃវាមានតម្លៃបើ NO អត់វាអត់អញ្ចឹង NO ជា text object អញ្ចឹងវាអាចមានលទ្ធភាពទាញយកតម្លៃពី text បកបានអញ្ចឹងបងប្អូនមើល NO.text នេះពួក text បកពេលហ្នឹងវាคล้ายជាអីហើយ text បកហ៎អញ្ចឹងស្មើនឹងអីតើ text បកណាដែលបង្ហាញលេខរៀង text បកណាលើ form បងប្អូននេះ text បកណាលើហ្នឹង COID COID បងអូនមាន ID នៅពេលដែលបងអូនទៅអាប់ដេតទេមិនមានជិះបើគេ new មានទេបងអូននឹងថាបងអូនប្រកាសអាញាត់មួយឈ្មោះនៅពីលើនោះស្អីគេនេះអាប់ដេតក៏វាមានតម្លៃ save ថ្មីក៏មានតម្លៃមែនទេក៏មែនទេគុណបើមែនអញ្ចឹងដេចគុណសេថ្មីវិញចឹងស្មើនឹងអី DO ID ដូចគេដែរ dot to អី dot to string ព្រោះរបស់យើងជាលេខអញ្ចឹងលេខទៅបំលែងជាអក្សរទៅអត់ទៅបានគល់អក្សរបានបើប្អូនដាក់បែបហ្នឹងមានន័យថាប្រសិនបើលេខហ្នឹងមួយខ្ទង់ទៅមួយខ្ទង់បើលេខហ្នឹងពីរខ្ទង់ទៅពីរខ្ទង់ធម្មតាលេខខែបាត់គេអត់ដែរឲ្យអញ្ចឹងទេលេខខែបាត់ត្រូវមានស្តង់ដារប្អូនត្រូវការប្រហែលខ្ទង់8ខ្ទង់ច្រើនពេកហើយទៅឲ្យ6ខ្ទង់ចុះបងអូនអត់ឲ្យឃើញនៅក្នុងលំហាត់ដល់នៅក្នុងក្រុមរបស់យើងគឺឡុងបានប្រហោះឡុងប្រហោះរៀងសាំញ៉ាំបន្តិចតែលោកគ្រូទទួលយកគំនិតរបស់ឡុងដែលឡុងមានគំនិតល្អក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងបងអូនមើលនៅក្នុងហ្នឹងវាមានមេតូតមួយឈ្មោះថា headless គឺ headless នោះ headless បានថាបោះពីឆ្វេង head right បោះពីស្ដាំឧទាហរណ៍បងអូនលេខ1តើលេខ0គួរនៅខាងមុខឬនៅខាងក្រោយនៅលេខ1ឥឡូវខាងណានៅនេះឬក៏នៅនេះនៅឆ្វេងអត់001និង100ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងប្រើភេទឡែបងប្អូនប្រើភេទឡែរ៉ាយបានថាបើ ID បងលេខ1ទៅលេខប៉ុន្មានហើយ100ហើយបើអញ្ចឹងបើភេទឡែបានថាបោះពីខាងមុខបងអូនត្រូវការប្រហែលខ្ទង់និយាយគ្នាមិញ6ខ្ទង់អញ្ចឹង6ខំមកតើអ្វីដែលបងចង់បោះពីមុខលេខ0អក្សរឬក៏អីបើបងអូនដាក់អក្សរ A មានថាម៉េចពេលហ្នឹងបោះ A ហើយបោះ A ហ្មងប្រហែល ID លេខ1 A 1គេដែរប្រើអញ្ចឹងទេគេអត់ទេអញ្ចឹងគេប្រើអី0សូមបងអូនស្ដាប់បាទគេទៅអី Ctrl C Ctrl V មកតែបងអូនមើលសិនពេលបងអូន copy យ៉ាងម៉េចទៅដូរអីនេះដែរទេនេះមិនដែរដែរបងអូនមើលច្បាស់ណាតោះគ្នាមើលច្បាស់កុំឲ្យពិបាកកែចុះស្អីគេដែរនេះដែរចុះខាងក្រោមនេះដែរចុះមិនដែរសួរថាដែរជា combo box ឬក៏ជា text box តម្លៃរបស់ដែរក្នុង text box ឈ្មោះអីទីគេ TT DO dead ដល់អីគេតតែហៅគ្នាអត់អានេះជា text object អានេះក៏ជា object ដូចគ្នាណាស្មើគ្នាអញ្ចឹងបោះគេទៅហើយណាបោះ dead ទៅហ៎បោះ dead ទៅទាំងអស់គ្នាមើល applet ចាំបងអូនទៅសរុបភាសាព្រោះវាដូចគ្នាទេបាទលោកគ្រូសុំ copy ផាសមួយទៀតបាទចាំបងអូនសាកល្អតាមក្រោយអត់ទេមានតែ L តែម្ដងបើអត់បើមិនពិតអត់ធ្វើcast សួរថា cast ជាអីគេជា text box អត់បាទអញ្ចឹងជាគេ cast អូនមើលសិនណាបងប្អូនបាទអត់បងអូនយល់សិនទៅអត់បញ្ហាទេ cast តែ cast របស់យើងជាអីជា combo box
chứ nhà mày si bao kia nhầm si bao khá đo đây kì đo tỉnh pro pe đó đâu tịch bao này à đâu nơi so trong coi cười bà khóc miền tịch thi kì thi W thật đôi khi thì âm đi ôn chăm sạc bóng tay tập pi đó ba này gọi bạn tay cho ra thi W thi W vô trên gì nè W đọt tạch ôn đang thao ôn miên cái bia bia mà mắn tay bần năng à ôn ai format đi bán là không cả này để ôn trăm bàn bà lấy mạch format làm hot chấp ôn mở viên là không form rồi nè view report ôn ai view report miên up dịch mũi cho thấy mình ví dụ đó đây kì COV dot report source bà cái style report viewer miên property mũi cho report source ta report source về bên bị thứ ấy lực hữu giúp ôn mặt ta ôn bạc cả DO chứ ấy nhỉ chia report đấy chẳng bị cho cắt có nè DO mình tên này ở miền chẳng report xong cứ ấy cứ DO là ngày bài tập ôn trong bằng hai DO báនេះមិន DO ជារបស់គេមិន report មែនទេបងមែនបាទពេលនេះមានតម្លៃនៅបើមានបោះឲ្យ report បានអត់ crystal report view បានអត់តែ form view report មានបានបើកនៅអញ្ចឹងធ្វើម៉េចតែគេ vr.show បង្ហាញតែ report មុនបងប្អូនបង្ហាញបងប្អូនគួរតែ refresh វាចាំភាសា .refresh បាទបងប្រើ property refresh សុំចូលក្នុង solution explorer បងប្អូនឃើញ AP config ទេដើម្បី load report មិនបានបងប្អូនត្រូវចូលមកកែនៅក្នុង AP config បន្តិចទៀតបាទកន្លែងនេះកម្រឃើញមានណានិយាយណានៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបាទព្រោះគេកំសើប្រើបែបហ្នឹងចូលឡើងនេះមកចឹងអត់ប្រសិនបើវានៅបែបហ្នឹងវាដាច់ខាតមិនអាចដើរបានទេតែ load មកគឺ error ដើម្បីឲ្យ report ហ្នឹង load បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបងប្អូនដាក់ cursor ចូលក្នុងកន្លែង start up បន្តិចទៅដាក់ចូលហើយអរគ្នាបងប្អូនដក clear មួយមើលឃើញអីមក use legacy v2 runtime activation policy ដាក់ទៅយកវាតម្លៃវានៅក្នុងក្នុងកណ្ដោមានតែ2ទេ true or false បើបងប្អូនចង់ឲ្យ run report បានបងប្អូនប្រើ true បើបងប្អូនមិនចង់ឲ្យ run report បានទេបងប្អូនប្រើ false បាទហើយកុំភ្លេច save ផងហ្នឹងចប់សពគ្រប់